Turabashoje inshuti bakunzi ba Omar TV Show, uyu ni Mr Omar. Dukomeje kubihanganisha mwe mwese mwabuze abanyu muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Mukomeze mwihangane kandi mukomeze gukomera. Twihanganishije abanyarwanda bose muri rusange babashije kuba bunamiye izi nzirakarengane zakorewe jenoside muri Mata 1994. Ndi nkuru y'akababaro mu karere ka Ngoma mu murenge wa Kibungo mu karere mu kagari ka Karenge umudugudu w'Amahoro humvikanye inkuru y'urupfu rw'umwana witwa Rovizas Divine w'imyaka 15 wigaga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye kuri groupe scolaire y'Igahurire. Ni mwene Nsabimana Aron w'imyaka 45 na Ayingeneye Esperance w'imyaka 39. Uyu mwana ise yamwohereje mu masaha ya saa 9, yamwohereje gushaka ubwatsi bw'inka, amubwira ko atebuka kugira ngo asigare mu rugo ise abone uko ajya ku rusengero muri repetition. Ise arategereza aramubura, nibwo yafashe icyemezo cyo kujya kumushaka. Abonye saa 11 zigeze akomeza gushakisha afatanyije n'umugore we. Amubona saa 1:20 basanga umwana yapfuye bamugeretseho ibuye. Bikekwa ko mbere yo kumwica babanje kumusambanya. Urupfu nk'uru ndetse n'izindi mpfu zimwe na zimwe zikunda kugenda zigaragara mu murenge wa Kibungo, aho hagaragara impfu z'abamotari n'impfu z'abandi bantu. Mwibuka mu karere n'ubundi mu kagari ka Cyasemakamba n'ubundi ni muri uno murenge, aho higeze kuvugwa inkuru y'umuntu w'umushumba wishe umwana amukatishije inanjoro. Nayo ikaba yarabaye inkuru mbi cyane, inkuru itari nziza. Mwongera kwibuka undi muntu nanone ubanza ari mu kagari n'ubundi ka Cyasemakamba, nanone hiciwe umumotari, nawe bikomeza kuba byababaza abantu. Hakibazwa ese ni gute inkuru nk'izi ngizi zikunda kugaragara muri uno murenge? Ni ikibazo cy'umutekano muke cyangwa se ni ikibazo cy'abantu b'abagizi ba nabi baba banyuze muri humye abayobozi kugira ngo bitwikire ibikorwa nk'ibi ngibi bibi cyane by'iyica rubozo? Urumva nk'uyu mwana mu by'ukuri yari umwana ufite akazoza, yari umwana ufite avenir, yari umwana w'u Rwanda rw'ejo hazaza, akaba yakorewe ihohotera nk'iri ngiri, ndetse ubuyobozi bukaba bukomeje gushakisha kugira ngo bube bwabona ababikoze bya nyabyo. Mu by'ukuri mu gihe ano makuru turimo turayakora, iperereza rikaba rikomeje, ariko abamaze kuba bakekwaho iki cyaha cyo kuba bishe uno mwana Divine w'imyaka 15 wigaga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye ni abantu bagera kuri 11. Wumve yuko ari na benshi cyane. Harimo uwitwa Habumugisha w'imyaka 39, habamo Dushimimana Siriake w'imyaka 25, habamo Tuyizere Emmy w'imyaka 24, habamo Semanda Frank w'imyaka 26, habamo Shimiyimana Damour w'imyaka 19, Ntaganda Jean Paul w'imyaka 29, Ituze Straton w'imyaka 14, Mudahinyuka Eric w'imyaka 17, Nibigira Jean de Dieu w'imyaka 19, Sanzineza Marcel w'imyaka 20 na Abyiringiro Theogene w'imyaka 19. Aba bafashwe bakekwaho kwica uyu mwana bakaba bari kubarizwa kuri polisi station ya Kibungo. Dukomeje kwibaza, ese uyu mwana w'imyaka 15 ungana gutyo ukiri muto yaba afitanye ikihe kibazo n'umuntu w'imyaka 39 kugira ngo yisange muri itsinda ry'abantu 11 bashobora kuba bishe uyu mwana? Bikomeje kwibazwa, ese cyaba ari ikibazo cy'umwana wari ufitanye ikibazo n'abantu bangana gutya, cyangwa se cyaba ari ikibazo cy'ababyeyi be baba bari bafitanye ikibazo n'aba bantu? Muri aba bantu umukuru muri bo afite imyaka 39 angana na nyina w'uriya mwana wapfuye, naho umuto muri bo afite imyaka 14 nawe yenda kungana n'uriya mwana wapfuye. Turibaza, umwana w'imyaka 14 ni gute yakisanga mu itsinda ry'aba bantu barimo abantu b'abagabo imyaka 39 29 bari abantu b'abagabo bashobora kuba bakica uyu mwana? Rero iyi nkuru yacu ndetse n'indi iri buze kuba yayikurikira
ikurikira turakomeza kugenda tubashakishiriza amakuru, tumenye icyatumye umwana yicwa, tumenye ese ubuyobozi burabivugaho iki, yaba uri ubuyobozi bwite bwa leta ndetse n'inzego z'umutekano. Kandi turaza kubashyiraho n'ifoto y'uyu mwana wishwe, umwana muto ukiri muto rwose wari ufite akazoza none akaba mu by'ukuri yivuganywe n'abagizi ba nabi. Turabashimiye aho muri hose kandi tubasaba yuko mukomeza kujya mudushyigikira mu by'ukuri nk'uko mubigenza, kugira ngo mutere inkunga uyu muryango mugari wa Omar TV Show, dukomeze kujya tugenda tunabagezaho n'ibindi biganiro bitandukanye. Murakoze. Uyu ni Mr Omar, iyi ni Omar TV Show, kandi ibiganiro kuri Omar TV Show ntakagaruka. Dukomeje kwihanganisha umuryango wa Aroni ndetse na Esperance, dukomeza kubakomeza tubasaba yuko bakomeza kwihangana muri ibi bihe bitoroshye barimo, tunihanganisha n'abaturanyi bose muri rusange b'uyu muryango, kandi tubasaba yuko bakomeza kubafata mu mugongo. Murakoze cyane, amahoro y'Imana abane namwe.